درود هموطنای عزیزم. امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشین. دوستای عزیزم میتونین که پدیلیت کنین. در راستی بگیم پیشونی ما چی عید چوی درخت کشول دست میگذارم افتو تخیر کرد خم شده دست پشم در تلفن سرما برداشتم که در پیشونی زد، خیریت در چشم نزد. امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند باشید. البته امید دارم که این چیزها رو بگیم شما یعنی دستگیری میکنیم، پدیلید میکنیم. چون برادر یعنی امروزه صحبت ما کوتاه‌تر میشود تا قدر امکان که به هر حال در مسئله بگیم که جنگ های مردانگی و جنگ های گوییم که نامردانگی کمی صحبت میکنیم. من کمی امون نوارها را پیگیری کردم. امروز جنگ های گوییم که بین اسرائیل و فلسطین و در جنگ اوکراین و غیر جنگ هایی که عموما در منطقه ها می شوند، امروز در جنگ ها اساس بگیم که خلق عادی استرادت میکنه. خلقی که عموما پای زندگیش است همون انسان ها بگیم که خلاص بیشتر بگیم که یعنی ضربه میبینن یا کشته میشوند از همون انسان ها میشن، یعنی انسان های عادی که با یگان چیز دخالت نداره. امروزه جنگ ها را ما میتونیم که جنگ نامردی بنامیم یا جنگ جلبی بنامیم. اشتباه نمیکنیم. واقعا هم جنگ های پیش ها را اگر تماشا میکنیم، تاریخ هاش ببینیم، بسیار یک جنگ های عجیب بگیم که یعنی وقتی دو پراویتل گپاشون میگریخت، اینا یک میدان اختیار میکردن و استرلکه را میزدن. فلان روز فلان ساعت در اون میدان ما چیکار میکنیم؟ استالتنوتسا میکنیم. یعنی از شهر بیرون میبرامدن و دو لشکر بگیم که با هم میامدن و میزدن. کدامش که زور اومد و مغلوب بگیم که اونجا مغلوب میشید، یعنی معنای او را داشت که شهر او مغلوب شید، برای که ارمیش مغلوب شید. در اونجا بسیاری بگیم که جنگ های مردانوی بدن که در یعنی شهروندای عادی که در دست یراق نداشتن، در دست یراق نمیگیرن و بگیم دخالت به جنگ ندارن، یعنی که او جنگ ها ده بگیم که او استرادت نمیکردن. و از همه مهمترین چیزی که بگیم که شهر ناحیه ها هم استرادت نمیکردن. این خیلی جنگ های جلبی کمترین وقتا میشید که به این شهر یا به شهر دیگر حمله میشید. باقی مونده وقت ها بگیم یعنی این خیلی جنگ های جلبی خیلی کم بود. ده جلب جنگ میگن ایرا بگیم خیلی کم بود. عموما دیده نمیشید بگیم. اما کمترین چیزها هم در همین تاریخ ها و در همین چیزها ثبت شدگی هستند. اما امروزه جنگ ها را ما میبینیم که جلب جنگ است. وقتی دو منطقه یا که دو طرف که جنگ میکنه یا جنگ شروع کردن جنگ، یعنی اولا نخست حمله میکنن. خب بگیم که یک طرف است مایل نخست حملهش. دیمین چیزی که زوروریشون در سر خلق عادی نشون میتن، کشتن سویت بگیم نمیدونم، قطع کردن گاز، آب، برق، خنکی، همین چیزایی که همون چیزایی که عموما بگیم همون در زندگی شهروندای عادی دخالت داره، همین چیزها قطعی بگیم چیکار میکنن با سر یکدیگر دوله نمیارن. یا که زلاجنی گرفتنی بگیم کودک، زن، عموما انسان هایی که در جنگ یگان دخالت ندارن، موی سفید، یا داخل شدن در داخل خانه های مردم، حمله آوردن به زنک ها، به کمپیرها، به کودک ها، به مسافد ها، پیران ساله ها. یعنی امروز بگیم که همین خیلی خوب بیاد خودت آدیخ انا، یعنی که امروز جنگ همین خیلی شده است. حتی که عادی ترین جنگی که اگر بگیم رقابت سیاسی هم با یک
ҷалабӣ табдил ёфта рафтааст да як рақобати сиёсӣ. имрӯз мо дар майдони рақобати сиёсӣ, яъне ки бо Эмомалӣ Раҳмон мехоҳем рақобати сиёсӣ кунем, дар майдон мебироем, яъне камбудиҳо ва ислоҳот, аз ин чизҳо мо ҳарф мезанем. Эмомалӣ Раҳмон ҳамла мекунад дар сари кампиро, чоймо, намедонам кӯдакҳои мо, намедонам акҳои мо, як инсонҳое ки заиф, як инсонҳое ки кор надоранд, як инсонҳое ки умуман тасаввур надоранд дар ин чизҳо, бигем болои сари о мераванд. Ина номша меган ки ҷалабҷанг, яъне ҷалабҷанг меган ира. Қанчиқҷанг бигем ҳам мешава, ҷалабҷанг бигем ҳам мешава ира. Бигем яъне як рафтори бигем фоҳишагӣ ҳам бигем мешава дар сиёсат ё дар майдони мардонагӣ. Яъне ин чиз бисёр нодуруст аст. Куш кардани оча, куш кардани зан, хоҳар, мома, ё намедонам инсонҳое ки умуман дахолат дар ин чиз надоранд. Ҳамин хел бигем ки ин чизҳо бисёр як кори бигем аз тарафи яъне ҷанг мекардагии инсонҳо бисёр як ҳолати номардӣ ҳаст. Ман ира метавонам баръало бигӯм ки яъне ҷалабҷанг. Аммо ду зане ки якдигар қатӣ мебироянд, гапошон гирехта мемонад, баъд сар мекунад ту ҷалабиву тура намедонам очатинаи тари аст. Аммо даҳанашда омадагӣ гапҳои ба маънӣ ва бемаънӣ ки бигем истифода бурда мешавад, мисли ҳамун ду зан. Имрӯз ҳамун ҷангҳои бигем ки оммавиам як бигем ҷангҳои ҳамхел ба занакӣ табдил дода рафтааст. Дигар мо намебинем дар ин ҳолат ҳамун ҷангҳои бигем ки мардонаворӣ, ҳатто ки дар UFC ҳам мо мебинем ё ки KFC да мебинем ки ду одам мехоҳад бибирояд ҷанг кунанд, рақобат кунанд, яъне о барои хайп меган ку, ҳамун барое ки хайп одам ҷамъ кунанд, барои як кор кунанд. имрӯз мебироянд дар давлат дахолат мекунанд, дар шахсияти оила ва дигар чизо да мебироянд. Бигем ки дар ҳамун вақти интервюшон ҳамихел бигем ки чӣ мекунанд, барои чӣ? Барое ки привлекат кунанд мардума тарафи худшон да ки ҷанги ё зрелиши шавад. ҳамин хел омада дигар спорт ҳам бигем ҳамин ҳолат шида рафтааст ва ҷангҳои байни давлатӣ ҳам ҳамин ҳолат шида рафтааст ва мухолифати сиёсӣ бигем ки инсонӣ ҳамин давлатӣ ҳам бигем ки ба як ҷалабҷанг, ҷалабсиёсат бигем табдил ёфта рафтааст ки дигар ҳеҷ намефаҳмӣ. бовар кунед, фикр мекунӣ дар дунё бигем як мардак мондаги нест да. хеле дар назарат метовад ки як мардина хеле боақл, як рафтори мардонавор мекардагӣ дига дида наметавонӣ дар сиёсат, дар дигар ҷо бигем воқеан ҳам як дардат мекунад. хеле қафота нигоҳ кунед, ба чӣ табдил ёфтанд ин инсонҳо? ё намедонам имрӯз рост бомбаборон кардани шаҳрҳо ки дар ҷо як одаме ки умуман дар тасаввуроташ на Украинааш, на Россияаш аст, мисол гирем, як шаҳрванди оддӣ айпай зиндагиш аст, дар хонааш меяд бомба мезанад. Не за што да, ӯ дахолат надорад дар ягон чиз, ӯ зиндагӣ дорад. ё ки ин чизе ки дар ҳамон байни Изроилу байни Паластин шида истодааст. яъне ки шумо ҳамин ҷанг карданӣ ҳастен, ин чӣ намуди ҷанг аст? определённи точкатона муайян кунед, армиятона бибурорен ва бизанен байни якдигаритон. имрӯз чӣ қадар одамо бигем ки ба ақл шид мегем, баръакс мегем, аввало одамо ранги ҳайвон буданд, ҳозир одамо боли сивилизованӣ шидан мегем ку. Не, мо фикр кунем ки сивилизованӣ ҳайвон шидем да. пеш одамо ҳадди ақал як бигем ки пешравӣ ҳам надоштанд, ё бигем тараққиёт ҳам надоштанд, ё оқадар бигем, аммо як инсонгарӣ доштанд да. киштани гудак, заложни гирифтани зан, кӯдак, ё ҳамла кардан бо болои зану кӯдак, ин чиза барои худшон ба наму қадар набудани тасаввуроти инсониятшон, ё намедонам набудани мафкураи бигем сивилизатсияшон, ҳамин чиза ба худшон раво намедиданд. мо чӣ қадар инсонҳо мо сивилизованӣ шидем, ҳамон қадар мо сивилизованӣ ҳайвон шидем да. просто сивилизованӣ ваҳшӣ шидем, рафтем. мо мебинем кӯдакҳо заложник гирифта шуда истоданд, чи аз ин тарафаш бошад, чи аз тарафи дигараш бошад. яъне ки умуман ман тарафдори ҷанг нестам.
و پشتگیری ایشو پشتگیری دیگریش هم نیستم. من از نگاه انسانی نگاه میکنم، نه از نگاه دینی، نه از نگاه مذهبی، نه از نگاه چیزی دیگر. بله فلسطین هم دین است، هم بگیم مذهب است، بگیم ما یک مسلمان هستیم، اما این خیل جنگ ها را ما از نگاه انسانی اگر نگاه کنیم هر دی طرف یک وحشیانه رفتار دارنده. این چی رفتار است؟ یعنی میرنی جی تلجا را بگیری بمب باران کنی، یا کی طرف دیگری دی طرف بزنی. چقدر زن گودک بمبره. همین جنگی مردانواری است. همین از نگاه شما همین مردانوار رفتار دارن. یا که اون کاری که امام علی میکنه، بلوی زنکو حمله آوردن، نمیدونم، همین سیاست مردانگی است. باور کنین من ایرا سیویلیزованی حیوان مینامم. خلاص دیگر بیرون از دیگر چیز بگیم نامیده نمیشه. ایرا ما مردم تو چند اگر که فهمی شد، تو چند رشد زندگی ما بالا شد، ما همون قدر سیویلیزованی حیوان شده رفته استیم در روز تو روز. دیگر ما انسانیت، ما شان شرف، دیگر ما بگیم ناموس، یک غرور مردانگی که همین این چیز درست است، این چیز نادرست. مرد برای خودش باید راه چیزی درست و چیزی نادرست باید بدونه. مثل همونه که یک انسان حلال است حرام فرق میکنه، که مثال گیریم اینه حرام است اینش حلال است. مثلا مثلا در طبق در پیشت گه مونن، در طبق دیگه اوقات نمیره که گه بخری حیوان باری، اوقات هم میخری میدونی اوش گه هست. همین خیلی همین انسان، عقل انسان بگیم که چیکار میکنه. یعنی من زفرفکا اومدم دوستای عزیزم، همین خیلی بگیم که عقل انسان فرق میکنه. همین چیزا خوب از گنده باید فرق کنی. همین در حالت جنگ هم کشیدی باید مردانگی خیلی باید فراموش نکنی. دخالت کردن نمیدونم با زن، با گودک، با یک انسانی که عموما در این چیز دخالت نداره، یعنی ایرا در روج داخل کردن، این من فکر نکنم که از نگاه یک آدمی باشه یا نمیدونم عقل مردکی ده درست بگیرده. امروز بنام خداشون مرد میگیرن و بنام میگن که ما غرور دارن، میجنگیم مردانوار، اما رفتارشون از حیوان فرق نمیکنه. داشت همون در برنامه اخباری آزادی از حوادث تاجیکستان و